Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade miyadaki jumal lodamahum nuwana duwas miyagutu kuriyamedini ilmi khazana ge 244 wana program. Ade alumen ilmi khazana ga kuriya migendani miharu jinni shaytonu ke ma rakka terun egotun waragina nukutataka mi mawdu dashon adi alwada wani ege terega jinni ge wattartaka jinni ule tantana jinni kaabo ule toya sifa badalu toya jinni ge dejinse ve toya jinni es alukan kure toya adi emihuna ki kon dine ge betto miwara adi alwada wani ena salo midi haftaga alumen program nimi fawani jinni ge kæveni etto jinni kæveni kureto hisab alumen nane hennamas mireves alumen program fashani hama jinni kæveni kureto e jinni ge kæveni mi mawdu alumen mi nukuta galu mire fashan gastu kurani ade alumen na ko mire studio ga mi tibbi alumen ge hama amogote alumen ge mi ilmi khazana program ga innawa de be fulon de shehon e ya sheikh ahmad samir bin ibrahim ade sheikh muhammad sinan ade mirege khas mawdu ke makulun stanwa fadan jinni shaytan ke ma rakkaterun mi mawdu ga adi sama gina reta ke gina hafta take kuriyat daane kama alwana adi sama yagin kurevani ade tibelun sualen utiya miyar ferenge sama fonoma gendavi estima zariya bas fonoma ege turun tibe fon alumenna hama sida sual kolleme ji hama alumenna nanot kolleva kuriya gendevan sual kuram sms kurawani ILJSM fahu hustan kule du kollava fe be flege nanja savani fahu den hate hate sms kurawani sual tang sms zariya bas fonuvene ILJSM hustan kule du kollava fa sual liwani fahu den hate hate sms kurawani almange mirege program ga aliyalwadan gastu kofawani bay janawarunna jinni fene toya shaytonun uda khabarta wagan adu hawa kalumen adu han wargina hema e nukuta sama aliyalwadana adi shaytonu ramlon mo kastolule wa ka alumen hama komme ramlon mege salmen nan emme amokon ive e wahaka dini dalidu macca bure alumen nama aye wahaka inos mere inshallah e nukuta ga tafsir ka inshallah deveto rabbuna masyakuran إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا جني شيطانون كيبان ركاتيرو من برنامج ترين على قول من الله خلي المس فاه كوري فدايم بايم نقطة تكابه وتون على قول من واحد كافي ما فاهم ميدي هفتاج برنامج على قول من واحد كم فشافة برنامج نما نقطة كي جني مي كابني مسألة واحد كافة كتون على قول من فاه كفاني ميجا ديمي كأقول بداداروغا edime ke jinni ama esormenna anhen jinni firhen jinni kaawani koggen argument terega hama anhenu firhenna kaane koggen darin libehen egota libeto ega den hama argument danwa faani jinniya jinnin teren firhenna anhenu tibe hama egota emihun kaawani kon emihun ge naslu demigen darifas kol demigen de ega bes khilafek asenwe den ufedun suala ki jinni na insina bes kahala mi baatu gulme hinga faane he eggotiki kæveni ge gulme nuwata mi ane jinsi gotun eviska gulme hinga faane he ye jinniyeka insane ga de terega agol men e masala ga swa ko faani mi jinniyeka insana ka de terega efadu gulme hinga faane henas suwala ki kæveni gulme sharri gotun kæveni gotun gulmen e sharri gotun hudda gulma ka waane he ye miga ilmoring wargin wahagat dakka fenus khulasa ki Allah subhanahu wa ta'ala agul men insanu nattaka ufaddawa fan insanu firihenun hama hemme insanunge nasluge tereng anghenun ufaddawa fan kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ekalam kudumantka me hekita gotu bayan qura fan wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ekalange kudumantka me hekita uterege himene kameke tibame nafsuta utereng ambing tibame hunna ufaddevika
mi ayatun eba dehko de algon men insanu kaanu kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala gulun hingumattaka ekalange labwa foni hama insanu ge terem wa bai ema ei sharoi in onnan jehen memberkama ilmorin basrutokum algon men fennani ema egmane ge sharoi gotun ebe salegga insanaka jinneka kaawani kurun ei huddebegam wakaman adi kaawani age mi gulmaki islam din huddu kura gulmen adi ei ekan kurwena kame mesnun hagigatu ga algon men ei kaawannege maqsadaki aila bina kurum adi demihun deterega mi oga terikama rahmata hamdardiya eku aila bina kurum e maqsadak hagigatu ga hasil wege nudane de watterege de amihun deterega mi onna gulmekkam ga wanama den ehnames me kurin alun denne fada me shawri goto eka huddanu ekam ga aynames de jinsuge detere hinga gulume hinga fana kama ilmoren ebur vidalaf egotun shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah massa wa ahadakam vidalaf awani me emiyun ebbe ko anebek mar insanu na jinni awlaga gatun ala gatun no tahitawun ei ama tajriba gatun fennango ekama dalilu dibe kamek kama yattafiqu lil insi ma al ins ei insanu na hama ala ganne henot insanu lobi wahengama jinni deke insanu hitave lobi vedane nama anhen jinne kus firihen insanu tere firihene deke hitave dan adi firihen jinne kus insanu tere anhen deke hitave dan vidal waqad yatanakahu al insu wal jinnu wa yuladu bainahuma walad faregga mi jinni enna insanu deterega tanakuh egmaneki mi ka mi gulume hingafane adi ege sobun darimbes libidane وهذا كثير معروف وقد ذكر العلماء ذلك ني وربود مشهور فواكمك المورن واكتبني كنت دكوافي وتكلم عليه وقد كره اكثر علماء مناكحه الجن دين المورن مي يبلا نوي نكاح كاوني غوتو ميغول غولم فدا غولمك يمي هنا غولمك ما اقول كنت انا فان مساج المورن ور ديوك واحده كاف مسله مينس اقول مدنوني خلاصه كاوني غوتون غول غولمكي اقوم شاري غوتون هدكم نوكم بڑ بڑ وඩම් فاني එනමස් මේ එනුන් ගොතකුන් හරාන් ගුළුන්ත මේ ගුල උසූල් නුවත මේ ඉන්සාන අමිල් දරක්කාතරකම් ෆියොල නාලා එනග හයාත් වේද කුරුම් පරාෆියම් ඒග අම ජින්නි ෂයතානග උඳගු මි මානාග කුරුමකි එකශිගෙන් වාකම අවම නගේ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අගමන දුආයි දස්ක දෙවා ෆෝනි මේ අමිහා කො ගුළුන් මේ ශරීර ගොතුන් හොද ගුළුන් හිංගුමු ගාවස් දුආයි දස්ක දෙවා ෆෝනි දුආ කියාෆිකම ගවානම elibe dariye ka shaytanak ebes undugo nuforanik nelmas zikr du'a nukura kamuga wana mege mane ki ifadaharatege e amaliyage e kamuga shaytana ena ek bariwan e ki qur'an Allah subhanahu wa ta'ala awgon men irshad debba fa ayat toga mi wahakata bayan kuraf egotum washarikum fil amwali wal awlad shaytana mukhatabak Allah angafani washarikum fil amwali wal awlad e bamihunna kale bawari wa hutte mudalai daringa ehme daringa da shaytanage bæwariun annani Allah subhanahu wa ta'ala zikr nuko e gulun hinga kamuga wanama egotu man nabiy sallallahu alaihi wasallam agumana hadis qurafoni me mawduga law anna ahadakum idha arada an yati ahlihi tibamihum tirmiyuk tibamihum ammiha ko iddan kurum beenu wahalatuga faqala bismillah mifadinkiya allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana mifadan kiyaf kam gaan me du'a ga maane ke hadda bodu kre ilahu alamen shaytana kiban fekur me alamen kiban shaytana fekur bande adi shaytana kiban alamen me fekur bande adi alamen ge terin alamen e gulumun hinga libe rizqegga iba ilahu rizqogum be shaytana fekur bande gmane ki shaytana e demihun kiban durukurba e gulumun libe dariyegge faratun bes dariyakum be shaytana feko duruko devma me du'a ga me edeni nema mifada gulume hinga komme faharaku mi du'a kiyafik muganama shaytana kiban rakkatina hadis qurbani fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu ash-shaytanu abada mi e gulumun e dariyaku libijjikam gawanama e dariyaka shaytana ge bes undagule nuforane ema shaytana ge me undagulun ena magufuraddun ena magun ekkiba kurum undagotakun e darifulu salam begen dan ena se du'a zikr nukra kam gawanam ekamuga shaytana ba'aru adi darifulu libe darifulu shaytana ge asarta kurumuge fursat bodu begen dan mitanu me dehe koddeni efada guluntoga shaytana not jinni
ge teren kafore mistakum adi enum bes mi Allah taala ge intakum fanala famihum baarumaki ei me shari'atun dalilu libe kamakan den agum fahum bahadakka faana hama kihinetto mi gulun mi kahalo gulme ihsas kurveni egotun hataru bawatek ilmorin bayan kurwafe egotun ihtilam mane ki nidiga huwa fenennot faade gechi fenifana mes miheka fada gulme hinga afkum aram libeni eivesam faharegga vegin gaadane egmane komme ihtilamaki fada kamaka nuikam ganas gulun efada gotaka hinga adan mane ki shaytana jinniya hinga gulume efada gotaka hinga adan hamehemme mi beer fushun ama ihsas ta kure gotaka bes ekam fenige hinga adane adi mi insana ge suraga as hama efada gulume bes hingagen ene tasawwur kure dane beerum balhattantiya beka ek mihekunu fenukama as ene insana ge sura aga mihek feni efada gulume hingagen adan mi alum salam wanjeni mi kal kankamu rakkaterum kamuge fida fiol alum alanjeni ei hinduna havirgu du'ata ka zikurta ka chikiyagen algon men fardu fasnama rakkaterum ulaykum ga wanama efada nubaya kan tetukun algon men salam vegen dan ema alum midi hafta sanna faani by faran hama fennane mi gulun hinga kam mehar sagon hama yagin by befonna mehem dennevi mahama efada gulme mi tajriba kurat befonna yodanwana kihine kamane babun dalan timanna men nidiga debay fe tibeni tibba hama timanne efada gulme hinga kam ihsasta kurveni den bay fara honna nam hashiganduge beer fushu midenne misaya tanta me wakiwala arabve me gaga not fadamas kanuga tanta samay bay kala me alama torum kisam ekashi wakam ne mi fada gotaka me gulunte be hinga em algon men rakkatir wanjen em khulasa ki jinniya kaawna kurmaki evesale algon shariatuga hudda kurafa kam nunka boda boraveni addi jinni esormen esoruna kaane kon darim meslibe den insanna jinniya tere gulume hingafaan gei hinganakam dalil tanga sebur den bayen ilmoren gulumun darin libidanakam swidala febur ennos suwalan fede misalaka e darin insanuge terege tibidana to jinni lib fati bidarin ne adi jinnin terege to kon jinsekon temhen tibeni komasmi masale ki sida algon mena me waki kolaka mi mihen mehenne kiya hen saaf ko soriha ko wah dakkane soriha nasse mane ki qur'an ga ayate nuni sida hadise hen saaf ko fennonge masen hemmegen masala ga ilmoring wah ka tabes wani warboda tafatu fennos awu meden ibrahim rahimahullah dalwani farege darin libmaki sama me darin libene kama shey vidala fewan den bodan agumanna tajribata kunna mistung wahata kun boda fennani e darin e jinni shaytanunge terega tibe baykam egmane ki insanunge terega tibumur boda mi jinnim sabai far fennana mi anghenu mabondo mi doskolo ko homo kulliyaka nindigen dawa kes dakkan den e bebe hunu dalu e jinni e kudinne komekes miga aw medenna wa ke sida waki kaneligen algon men e darinne nune hen kanala ka mi hadisek asen natima gaibo kantetto ko agom sida wahi gote hen kanala ke ha pasen silman dakka fri wagata ita algon me hissa kolli muhim nukta ki algon rakkatir kam go fiol alagan tibu هذا شكرا جزاك الله خيرا الشيخ محمد سمير بن ابراهيم ادميره كوري مدني علمي خزانه गे 247 हतर वन प्रोग्राम मेरे गे खास मौजूद की जिन्नी शैतान के मैं रखा तेरुं और मैं हाँ कुरिम इस्तेमाल फदा मी मौजूद गवारक गिन नुकता तक मिहार वानी अली अड़वाले आदि मेरे अली अड़वाला गस्त कुफा नुकता तक की शैतान फाड़वानी कोम वगुत कुतोया बाई जनवार न जिन्नी फिरमा गुले कुतुन्ना शैतान उड़ा खबर ते वगंग अड़वों गे वाह क्या नुकताया आदि शैतान रमज़ान मह कस्तर अलुमा गुले गोतुम अलुमा मेरे आदि अलवालन कस्तो को फवानी अलुमी शेख सिनाना हवा कुलमो कुरिंग आदि हम शेख में सवाल वाहक फला गुले उफेदन सवाल एंगे तो मैं देमा फिरिंग इतना कुरुमो कुरिंग कियंजे दुआ गवाह के देमा शेख विदालोई दे अलुम सवाल है कि दुआ की फिरिमिहा तो दुआ कियंजे नी अमिमिहा तो दुआ कियंजे नी नूनी देमा फिरिंग एको दुआ कियंजे न तो ad mitanga me hadis ga nabi sallallahu bayan kurafoni idha arada mi law anna ahadakum idha arada an yati ahlihi tibamihum gitere miha ko enak ahlurinna gabwan edena egmane ki enak ammiha gabwan edekam gwana mi dua kiyash e mukhatab asemoti fihenuna den dua ga me bahimene demihum ga rakka terika timammen kiban shaytana fe qurbande timammen de rizqukum shaytana ekkiba qurbande
nemima mitang mukhatab asamoti firhemiha e dua kima egmane ki demihunge rakkaterikan libigen daane den mitang anaka ishara ko moti mi lawanna ahadakum idha arada an yati ahlahu e ahulwariya eddan kuran ede hinduga egmane ki mi eddan kura agutaki allah zikru kurun hudda agutenno e maneke egadiga dulun zikru kurmaki hudda aguten hema e me fadakama kam miha beenuwa hinduga ege kuriga me zikru me kiyan jeheni kima ihsan ferigen den ena rakkaterikan liben adalo miha kodani sheikh sinano ade den ege fahoga miyana masale ki kom wagtokto shaytana mi bimmatiga mi feturi ganani enage e masakkatan haygatuge emme ituru wegen da wagutaki kobato ade tad sahih bukhari ade muslim ga ad jabir radiyallahu anhu ke ban asfawa hadise gawe rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qurafani idha kan junuhul layli aw amsaytum fakuffu sibyanakum mane ke regandu ge wagutu anne hede ko mane ge irosse he wagutu kano tebami hon e haviru kofikam gawan mane regandu ge e wagutu mane irosse he wagutu ga tebami hon fakuffu sibyanakum tebami hon ge ade darin mi bana tebami hifattash mane ki ge terega e hifattash e kudin beera nuneresh فإن الشياطين تنتشر حينئذ وقتك شيطانا مي بناك بمتي فطري غنانه فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم ade reganduge wagutu kole hingajje kamugawana me hisabunde kodin du kollash maneki reganduge e rosuma fahuga dem wagutu kole maneki ege terege aganda kalgon menna bone idan 45 minute nuwata ek gadir waru fahum maneki ha kaha waru fahum mi maneki ege fahum ade kodin du kollies ege masale nekkamuga midal maneki e irosse he waguta e tadien fela irossigin enna waguta ade fela ege fahatun enna wagutu kolotegere armijeni algon menge darin ge terege hifatta ege fahun do koli kam ga venumas mi hayatu masala ekkam ge dalwani adin fada mina waghliqu tadin fada mina waghliqu al abwab adin fada dorta lapashe wadhkuru ismallahi adi allah subhanahu wa ta'ala ismu fulun manik allah subhanahu maniki banaka bismi kiyuma fawga e dorta lepuma mi rasul sallallahu alaihi wasallam irshad devani fa inna ash-shaytana la yaftah baban mughlaqa shaytana yakan e bandu korei fawa dore nuwen huluwen وأكو قربكم واذكروا اسم الله أدي تدين فلان مي كوري زمان رسول صلى الله عليه وسلم زمان هنا فينغلا في هنا هان مي ماني أحمون هدا في هنا فينغلا في هنا يتي إبس ماني بندو كراشه الله سبحانه وتعالى اسمه فلون ماني بسمك يوم فوقا بندو كراشه وخمروا آنيتكم أدي تبام جنقول كموارت أدي كامبين كرا تشتكا إفدا تهيبس مي ماني نوا كراشه وذكر اسم الله ادي الله سبحانه وتعالى اسم فلو غناش مانكي ايتي algon men niwa kurumuga Allah subhanahu ismu fulu ganegen niwa kurashe walau an ta'rudu alaiha shay'a evs mi mani eche bandu kollan evs ka eche nulibijje kamugawanam emme kodaminu mi adi Allah subhanahu wataala ismu fulu ganegen mi banako dandi kolegge min waru segamati bawalash mani e tattek kamugawanam e tattek mati bawacha Allah subhanahu wataala ismu fulu ganegen egamatiga egamatiga bawash mi egamati bawalash dandi kole fadechebes واطفئوا مصابيحكم ادي تبامي هونge battita niwalash manige zamanuga mi adi bayfar dimawa mi banaka kame mi bayfar mi alifanuge hadisatan hingum adem fada rasul sallallahu alaihi wasallam hen hadis futawga saase bori mi taad algon menge emme bod adu adi shaytana ena abul musaykuna algon menna gellun dinumattaka taad egotun algon men efada mi alifanun huriyechin eya dundunik kamuga wiena masnud batti kamuga wiena mas efada echin algon men niwanula taad nidafi kamuga wanama adi taad mida fada ecche e batti wattalumuge sawbun nuwata e battiya komskoten hedumuge sawun e sabun adi alifan nuge hadisa wisinguma ki mi man ekashigen wakawen em rasul sallallahu alaihi wasallam algon men mi irshad devwani mi algon men mi adi alifan e benu kora battiya adi hem fadan e unduna e fada ichi hagiyatu algon men nidaruga nivvalman ehnu nege sawbun hagiyatuga shaytana mi adi mida fada ichi benu koggen algon men ege gellun algon men foru kuffan e adin fada algon mitunuga visnalanje muhim nukuta ki algon men wala muhim nukuta mi algon men bay fahara hagiyatuga mi diwama kame mi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fugen bayan waswani irose he wagutaki mi shaytana emme mi manike emme bodan adi bimmati ke feturi ganna wagutu kamuga
enka wara boda visnanga baje algomen mi algomen ge terega bai fara kuda kudin govage beeruga e bawle paakuta hugaya adem fadam beach ta hugaya ifada tanta ganote hin radra shuga se bawle kuda tuttu kudin govang hage mi wara nurakka teri kame ege sabun kujja tafatu ki gonata shaytana ge kiban ad kurimat wegen annane kame mi brana mi gadi gote beeru mi brana beera nergen ulumaki e rasul sallallahu alaihi wasallam algon menam irshad devani algon menge darintan e wogutuga algon menge ge hifettuma ekudin dunu kolluman e fahuga ad irosuma fahuga mi maniki mi tirosuma fahuga ege waguttake fahun den algon men ekudin du kolles masale nekkamuga enkam algon men waraboda balanjene adi geka ziyarak kuri kamuga wi namas nota tanakadiya kamuga wi nams irosum kurin geyan anna nota mi algon men eda gege ziyarak kura gege iros mi brane mi talgon mi irose wagutuga egega tibe mi bane unaga horijje kamuga wa nama algon men again den mi anhemna annam wani hagegatuga mi wagutu ta diuma fahuga e hagegatu warabodu rakka teri kame adem fadan algon men tafataki khabartakum wes gina fara min den gina fara jinni awlogu mi kantatta gina fara hingaf mi wani mi amugotege denama de tere fada manika mi maniki rossikin yanna wagutu tak tere gina fara mi fada hadisata gina fara kurimati wefa wakan algon men waragina mi mane mi fada hadisa dima fawa eki mi honge faratun algon men e bangad enka mi irose wagutu mi hagigatu ka shaytana hagigatu wara boda fituri ganna wagutin e waqta mi algon men e wajhe arakka teriwa ade me gutu kuriyam deni ilmi khazana ge 247 program mere ge khas mawdu ki jinni shaytan ke ban arakka terun kurimas tanwa fadan alo mere adialwadan gastu ko fa adis bay nukuta tange bore egeterega bay janawaruna jinni fenuma gule gotunna shaytanun udun khabarta wagan adu hon me nukuta ya adi shaytanu ramadhan mo kastor aluma gule gotume sama wahaka kureddane alumenge merege program technical massaka gulegen koto ko hama dasse enamas warboda badana alume nukuta ta furema kolleto faharagga nukuta furema nukurejja alume enna haftaag inshallah nukuta kuragendan she samir admi hama mi agumnen wahadakkan fashafa mawdu tereng mi en nuktai bayik janawaruna jinni che fene dana to algon mennaka jinni ege hagige sura hagetuga no fene hennoto mi comments karen sureka agumana fenna sureka eti badalu wejjiya misalaka ei kutta ekam gavessedi mi harufa ekam gaves en sureka badalu wejjikam gane fadahalate ga agun menna echi friend dan enemis jinni ge hagige sureka agumana hagetuga no fene be far fenna mi aligandu kondu achisemse ge sida battamuga fenna kam kanwe mi gotu man nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurafoe jinni fen bay ane shaytanuna fenma be hadis kurafoni إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا حمار هل اللواد وجهكم غوانما تبا من حمار هل اللواد وجهكم غوانما فتعوذوا بالله من الشيطان شيطان أغنباكم ركاتركم إذي الله سبحانه وتعالى حضرتك تبا من النواش يعني كعوز كيار فإنها رأت شيطانا يعني إينا هل اللواد شيطانا فنونيمة حمار شيطانا فنونيمة سورو هل اللواد وإذا سمعتم الصياح الديكة هاغوادي ويكم غانم فسألوا الله من فضله الله تعالى فضل وانتركم اتبامهم إديش فإنها رأت ملكا إنك ها إغواني ملائكتك فنونيمة هم هالك ملائكة فنونيمة غوان أدي شيطانا حمار شيطانا فنونيمة يسر حال الله بانك من حديثكم بديه قد باومن فنان مي والله لا مي ريغونس باي غديتو ورغينا ها غوا غديتو ورغينا هوري نيكم එක hadis ke bayan ko moti mi halif gowan kam gowa kam gawanama ega me ei malaikatu ene fenigenne e gowani nima ha gonya allah taala fadlon terkam edesh names himaru halilla kam wanye ek mane ki ene shaytana fenigenne e ne halilla ehme esora jinni shaytanam fenigen halallena harmenna sida esormenge suraga no fene mitanga be dehe kodde ehin janawartaka esormen fennanek hamemme eh nukta un fa kolle me me jinni qiyamat du me bangi gwa mi he hikidene kam sas ei bukhari ga riwa kurafwe
أبو سعيد الخدري كبام بدالو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إني أراك تحب الغنم والبادية تمن كليك فانا إبا فني ودا أنوي كليك فانو مي غريبا كري ينقول ماي مي بادية مانكي مي رهو بيرو مي سرحد توغا رفوشو سرحد لوبي كرباتي مانكي تانغا مي تشي هو يهبن غلباتي فإذا كنت في غنمك وباديتك تباغ غنم مانكي مي بكرتن هباغن غلباغا ديغا بادياغ غلباغا ديغا نماذ وقت وجام فأذنت بالصلاة نماذ بانجي غواك مغانم فارفع صوتك بالنداء بانجي ايكو كديفانو ادو غدكور باشو فلاش دور ويهاس دورك اي كومين ميتانغا اهر එකනි මිසාල කොළොනස් ඒ බුනානක මන්නේ කොමෙන් තිමන්න එකනි වර ගෝවාලිම රංගලේක මනකි ගෝවාෂේ හැම විහාස් බාරක බංගි තුරන් අඩු ඒවර فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ඒ මුඅස්සින් බංගි ගෝවා මීහාගේ මේ අඩු ඉවේ හිසාබු කොන ජින්නි එක්කම ගාස් නොත ඉන්සි එක්කම ගාවිස් වලා ෂයි එව්වසිච් ජින්නි විසින්ස දෙහෙන් එච්චකම අඩි වෙච්චකම ගානම ඉල්ලා ෂහිද ලහු යෞමල් ඛියාමා ඛියාමෙද්දු ඒනට්ටක හැකිවන් ඛියාමෙද්දු ඒනට්ටක හැකිවන් එන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්තකමයි මෑන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රිසාලතේන හැකිවිකම් එමෙ මිතනග මේ බංගි ගෝමා බාර බංගි ගෝමුගේ මෑක්කම මෙතන බෙ දෙහෙකොද බංගිගේ මෑක්කම බංගි ගෝමුගේ මෑක්කන්ස් මින්ගේ බෙ දෙහෙකොද හැමෙම්බේ එබ දෙහෙකොද මේ ජින්නි බංගි ගඩු අහානකම අදී ඒ සරුමස් කියාමද්දු හෙකි දෙනක නේනකි එක්කම අල්ලාහ් එක්කමතුන් කබූල් කරා මේ එහෙම හදීස් ගාසෝ ජින්නි එච්චි මේ ෂයතානුන් ජින්නි එන්තන ෂයතානුන් බංගි ගඩි වේකම සරුම දුවාන ෆිලන් දුර බංගි ගෝම් ෆෂිම දුවාන එහෙම බයිෆාර ජින්නි මොයෆති වෙ මිහුම් බස් මේ කම්ෆදර අඩුවේසා බංගි ගෝම් ෆරාෆියම් මාතිරවන් ඒ ෂයතානා ඒන දුරද්දා මජබූර් වාති එහෙම මේ මිස්කිතකම් බංගි ගෝ අඩුවේ මෙසොර දුවාන මේ අංගයන්නා ඒනග ෆාතුම් වෑනෙරමු වෑබේරු කරමු දුවානකම වාරුදෙන් ඇස්සව ඒ සොරමෙන් බංගි අඩි වනිම බිරුගන්නත් අද මේ දෙනුක්තා වොන් මේ අගොත් ෆාකොදා ශගමන්න බස්වා තාන්නම දණිගෙත් ස්වාත් බයිස්වා දන්නවන්ත අස්වාදකි ඉන්සානගේ සිෆාග ජින්නියෙන් හුරියා කියනතෝ ඒ ජින්නියකන් එගේනි බය මීහම් බුනනි බිම්මතිග ෆෑනු ජෙහෙනේ ජින්නිය වෙජ්ජිය ආදේ මේ තිමස්තක කලවන්න මෙන්න මේ සීදා අනෙහින් දලීලෙන්නේ සීදා මේ ෆෑනු ජෙහෙනකම නොත් ෆෑජෙනකම එහෙනම සලකොන්න මෙන්න දෙහකොත් දෙකම කි බයි ෆහර මිසාලක ඉන්සානගේ සූරාග ජින්නින් එස් ෆහර කලකොන්න මෙන්න හොරදාන එකම නේගි ඒ යලකොන්න මෙන්න හිවනේ එහෙම අස්ලු එමිහා කමුග ඒ ෆහර නේ හොරදාන තනෙබ්බා ෆහර හොරදාන එගේ ෆද හාලතවස් අතුවදාන එහෙනම සලකොන්න මෙන්න බ දෙහකොත් දෙ ආදේ තියාද බදුරු හංගුරාමා ගදවහුග තියාද බදුරු හංගුරාමා දෝ කුරිදු සලකොන්න එවා ගජ බයම් වේ හිඟජ බදුරු හංගුරාමා ගදවහුග ආදේ මි ආද ෂයිතානා මි මිහුන්ගේ තෙරෙන් ආදේ මි මක්කාගේ ආද මි මිහුන්ගේ තෙරෙන් ආද බොඩු කබීලාගේ මිහිගේ වෙරියගේ සූරාග එන ආදම් ෆදා මිහුනකස් නේගොන හගීගතුගේ ඒ කාකු කමෙන් එනේ කරේ මි මාර්ක යා මිහකේ ෂයිතානා කමෙන් නොත නුන් කමස් ඉංගෙනන අගොන මෙන් එගේ කම කි හැමගෑම සෙයි මි බිමුග ෆෑනු ජෙහ කමුගා වානම හගීගතුගේ එමුහුන සිංගෙන මි අදි ආදයා ඛිලාෆ් මිහෙක්කන් එහෙනම් වස් මි අගොන මෙන් බයන් කොත් දෙනි අද මි අද බදුරු හංගුරාමා ගා දුවහුගා ආද එන ආයරුග මානික ෂයිතානා ඒ ආයරුගා hagigatuge en hori insanage sifaage evska tafaten emuhunnakan ena kiban fen no ehennamas ade ade baduhan goramaga duhoga mi bunaka malaike bekalon ade fabatan fenumon ena duwe awha rakkaw gende ehennamas emuhunnakan hagigatuge nege kame ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anu gasekam bayan korawwa fe bave ade me fadan almunna rasul sallallahu alaihi wasallam hadith huta kan tarikh gaves ekam bayan vein asfa Allah shedin suwadaki diri ule tan hafta anuwata mastuwa ಫಾಳುಕೊ ಬಾಟ್ಟಾವ ಚುಟ್ಟಿಯಂ ಎಹೆನ್ ರಟಕ ಗೊಸ್ಸ ಅಣ್ಣೈರು ಕುರಿಂ ದಿರಿ ಉಳುನ್ ತಂ ಹುಣ್ಣಾನಿ ಫಾಳುವೆ ಫತೋ ಜಿನ್ನಿ ಎತಂ ತನುಗ ಎದುವಸ್ವರು ಉಳೇನತೋ ಮಿಕಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳಿ ಕೀನೆ ಹೆದುಂತೋ ಅದು ಮೀ ಗೆ ಎಕ್ಕೊ ವೀರಾಣವೆಗೆ ದೂಕೊಲ್ಲುಮ ಮೀ ಚುಟ್ಟಿಯಕಂ ಬಯಕು ದಿಯುಮ ಎ ಮುನಿ ತಫಾತ್ දෙකම දෙන් අවගමන හම දෙන්න මිතාන් වෙද කිවාහකන් සවර්බොඩෙන් හෙජ්ජೆ ಗೆಗೆ ದೊರತ ಲಪ್ಪಾನೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಕಿಯಾಫ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಕಿಯಾಫ ಲಪ್ಪಾಫರ ದೊರ ಶೈತಾನ ನುಹುಳುವೆನೆ එහෙම ගෙයින් චුට්ටි නිකුමෙන් දාරොෂෙදි එහෙන් ගොතකුන් නිකුමෙන් දාරකම ගානොස් ගේ අබදුස් රක්කාතරිකමක බහට්ටාස්
rakkaterikum behetten den nohen ama geennik wadana bismillah kiyaw huriya dortege lappa wada gatima shaytana kiban gehri rakkateri korif ehma hama ekani badam wi ki agumanna me waragina aden chutti dosoruga gege talutaka achchi rangala talula bahattashe ei wakkam kurami hunge waidanati ehma talutaka achchi hama ek rangalo kuris bismillah kiya dor lappa netiyama shaytana en yoti jawanna jagali wagunna dattu nodeve den anek anakulum daruga mer bayge dirigulun hada kurmattaka geen hama dege shaytana faawun ei hama e beku ge dirigulun hada ko hinga danaka wagaku wade ecche gendiya me ecche gannan stibida ekam shaytana eterege bissala hari hadafiyam ei samferigen ei warbal hondulaka begendan ehmima war muhim wahake kanne hami dakka alkom chutti dossora karegan chutti dossoruga geen nikunnakum gana sem huriya dortage allah ge sumfulum Allah ismu barakatun uriya dortage bismillah kiya lappa nikum daganwa sherun irat kurbe shaytana kiban geheri rakkati refe amanna gina adiveni me irosse wagutu dor lappa eruga bismillah kiyan hennames tividalone ha kommen ki khassa kamen kommen irosse wagutu ganna tamsaga dualu sama tividalone hama bismillah kiya lepima jinni shaytan kiya rakkati rewane ala ammukum algun men hama kura muamalat wargina ham Allah taala ismu zikru kuran jadi khassago ekala echi undagole unnakama wanya jinni echi undaguwa konyu sage echen hulwesad leppies tanege echi bevs ham Allah ge ismu zikru kura konye boda ena ega sobun hama rakkatirikam libigen dane ei nukura kom wanya em kono em furtuma miha ghafil kodde kamai anekko Allah ge ismu zikru kura konye ge mane kene zikuren hama ehem ei shaytana ki bayana libe rakkatirikam ehma ailaya darinna geya mikankama ki hamas rakkatirikam algum samaduwan jehen tantange hennoniyam insanaage waswastaka adi aila vesse saw nurakka halatka hinga dana adi sama kodu kodu swadange alamenge kotrito mehar pahanata mehunneruga amaga spahane ki shaytanonge marokazukama den moti adui veni ema me fahan sama lapparuga bismillah kiya lepima rawanta komara kos ade mer me hadis gasimati dore shaytana nuhulwene Allah ismuhulu kiya lappa furajjiya ema jege mane ki ei waki dore khassa kora fenne Allah ismuhulu zikru ko lappa fun dore nuhulwene em bima komme dore kam gawina mes umum aam ko hadis ge tere wadagen dana awgomna kanne khassa kora waki dore ke bismillah kiya leppeno ehna mes aam ko shaytanunge ulumuge qada haja kura tantanaki tankola hadi tantam wima hadi tantan oboda esorum uleni ehem wima etanu gawe sagodum ituru rakkaterikam anekama anekkas edem me jeheni hagetu dem mehar misaka war manukta mehar ege mane ki insanaage etere gahunna shaytanaage waswas ekko filagan daane kenun ege mane kiyena dorlappa gebani maka bay men gebade gege spahish ganta kuran amena kush bismillah kiya dorlappa votas insanaage lega hengamunda shaytanaage waswas bone ei insana da kommeta ga wannechinge insana ekko agona medakkani ee shaytanaage ki ekennu shaytanaage bod jamaate baawar mihungei me agona insanon terege mihunna bodati group tan honne group ta control kora bodati mihun tibe he ham egote mihun terege bodati gengutaka leader onna group ta mem mihunnan emihun bodati leader onna mitadi be sihuruwerinna mimis mihunna guligen emihun buna kantako mihunna ondogo jessunko gona ko mika gotake mimis kanta mikuran ehema insana mena shaytanaage ne waswas eti ena kuda kureni sharai gotun ena kuranje wajibtaka rakkaatiru dini gotun ena wargo dewaraka shaytana waswas ena gamacha kudawan den me ham ege iturum awon men kuranje ko medennevi me enage jamaa innama yadu hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir enage jamaatuge me party ge me benumone tibame narakonterin tere wannash narake tibame wanna remima shaytanaage ma shaytana adi enage awanu shayatin al-jinni wal-ins jinnin ge terem wa shaytana insanun terem wa shaytan e huriyame kibe harmunje rakkatira shal manga bagutu ham warboda ham kaare fenna samire sama lief anot ko furi bay nukuta adi sama bohori ene sama eswa adi sama danna nge tolonna harmi mawdu agul eswa adbe jinniya ka dariya libijjiya ekujje genetically wani insanakatto noni jinniyakatto agul menga ma kuriga wa dekiru ko musarge ishara ko linkanne kihinen heye enawani insanu ge terem wa mihekan heye nota jinnin terem heye darihul wani agul men hama dennevi me masale ki sida nass nota hadisen masala ga asawri masate kanu agul menna fennan huri me libfuri khabartaka ilmun dakka furi wahakat sida waki gotaka kandalane dalile asibur tema rahimahu dalwani darin libidan bodan agul menna me ane
tajribaatakunna dakkir waahatakum beleefunani emihun insanun jinninge teremwa mihunge terege boda waakama boda mashhur faawne enmas sida agon nudannawan ei hama sida ehenne ekon onnane ki ei ekan kandalana sida soriya safu nasse hadisen e mawduge ehen waridun asane tima hennos ilmoren ebur vidalofa ei mi jinninge terenne ebamehun uleni allah هذا ما يقول كريم بدني علمي خزانة دوي ستة سالس حتى لنا برنامج ريجي خاصة موضوع كي جيني شايطون كبا ركادرهم الشيء كان ترى فاسميت قاعد كني موضوع كريم دانت تياد هم قبلنا كوريك سؤالك هم يتورو دليل تكين حقيقة توكا إبرة مهم سؤال إنك بفرق نمك ترى جينا فار فتفاني مثال شيطان عاد إنسان كي صفة هنا جينا فار فاين وجهنا بيمتيجا مي ألقون منك مي زمان سر أن حقيقة توكا واهك مي ألقون منك ترى eteto kurin dennevi ege misalo aliyam fada algon men kuriga hama hadis ke bayame hingajje ad abu huraira radhiyallahu anha mi ad shaytana badali wahaka mi ayatul kursi ge mi wahakas ebade algon men ege kam furta mi he fenne remme furtam sala ganna ne mi hege faya meduga mi manke faje to detto ennamas abu huraira radhiyallahu anhu sagigatuka nengo nene ki shaytana kame nuata nun kame nengo nehnam rasul sallallahu alaihi wasallam fam bayan ko devi mi goni hagigatuka shaytana kam mi kommereku mi annani هذا فديرك ديكو حديث من آية الكرسي تعد معك ما به كتوم عصوا فتوقع من حديث عصوان أدمي كوري برنامج سلقنا من تفصيل كمان واقع دنا أديم فدا مي عصوا به عاد شيطان أبى فهرب مي برنامج كوتا أشي سفاق أديم فدا بولا أشي سفاق سألنا كمان إنك مي إبس حديثك بيان بيجين عصين عاد شيطان أج مي كمان إنك برنامج شيطان عاد برنامج بولا ديجي سفاق mi adhamunoda mi kuttaage sifa gunneruga faanu jihene kama kanne evs daliren evs ekotan aswe malgon menna mi boda bode mi boda bureveni ehagegatu gai ane khurafi wahe kotuga note ifada kotan asfawa wahake gotuga ekam sida daliren hum sida asfani she swadan angata me geega hunna gasgahon reegando miruha enuves fala takete binuma ki jinni shaytan faawan kametto admi kom mis binkam gaayna sadi ehen gaho ko echi binkam gaayna sama allah ge sumur zikr gana bini rangalwa an bismillah kiya bini me sam ferigena biska ondu gol nu foran den mi algon men bay fara hewani algon men abadus mijeni esor men deke birun oles mehara me ilmar midaloni algon men esor men deke biru ganna esor men samun deke biru ganna ek algon abadus misna deni algon men jinni deke birun algon men deke biru ganna wa kennu nebe salek agomna nufenna baykawaati agomna kore kamaku undaguwen gona kufana tie agomna samalwan je nuktek emihun saharmendek biruganna aharm biruganna me sorons biruganna nem vima reeganu kam gas duwal kam ga vesama ekara iccin ufuranya mat binnanya icci bawanya fengecce ukalanya tanake iccin ellalanya in kom far bismillah kiya fe ellalima den ihsam fere gena rakkat kandibe e be far ham agomna me den anna babuga jinni moyomuga babuga bay fasyan me moywa kam jinni miha getere bade gona kurum fashaka mesak tanaka hunu fengechen ossafan mi tanaka echite ko ukadafan echen ellafan ellarama en sormega jidan en by far ma moyam timan darifun ninda ginda kalle asti manaka fengechen alali ehma allah ge sun zikr kufa ane kurima ihsam firin ena e gona kurum salama ehma miru sufurikum gaanu meseli henge jufurikum gaanu bismillah kiya ufurima ihsam firin oti en rakkat kan lifaden kuriga ma me shehu dekkiwa ka gon danwara bene turwakei faje wahak egmane ki nukta ki kommen jinni fenna komme faharaku mi fa jehifa hun jehene ehenne nune egmane ehurda nu jehis nune jehifas ehnu nu jehifas nuniya mehen gotaka surdane ei kommen lazimennu mi agum nedeki wahaka natija ki fa nu jehi nuhunna ne keno ehnu visniyutu midanwa fa nu jehi nuhunna ne ehn nune midanwa ki fa nu jehi surdane adi faanu je urmu se kuma lazim kuma none ke mane kiyama ege bar hadis se kiyen hame awma aduhana sallam awhar kollum wege makka mushrikum bevi baddalum ge shaytana asitana mihunna mashwara den wangere mona kane ka ko najitu kara ko muskuli mi ma mi hege sifa gas wadeni ama shaytana ay ege kuma lazim ennu faji furmas adi nu je urmas ay hordana ko mogotakas shalabanna me boda me hendir ulumuga me ihusaswani jinni shaytanu misakam me yane mawlu awahadakum sadi misaka ihsaswanis reegandu boda me echige undagu noni echige undagu de astana kaman ehen ihsaswani duwadu mehen uleroga eha bodaka
බීරෙ වෙස් නොගනේ දැන් එහෙනම කිනතෝ වනි දුවාලා රේගඩ බාබුර තෆාතක හොරේතෝ ජින්නි මිසක හමදා දින මොක නෝනියා එය ෆාර වෙරු මොක කිනතෝ මෙකන්ත සීදා වකි එහෙන් මේ යන්නේ බකි දුවාලෙනුත රේගඬුවේ එහෙන් ගිනවනි අවමන කේකන එහෙනම අවමන එගේච්චේ මර අවගොන්මෙන් දෙක එසරුංග බිරුගනේ එම්බෙජ්ජේක මානකි අවගොන්මෙන් හරකාත මදුවා වගුතු එයි එසරුමෙන්ගේ හරකාත ගිනවන මොකතගේ වානේ එම්බිම ඉන්සානුන් හමහිමෙන්කම නිදීමා රේගණු මිහුන් ගේග තිබෙන් ෆෙරීමා දෙන් ඒ සම්පෙරින් එසරුමෙන් එසරුමෙන් නිකුමේ දතුරුකො මෙහෙන් ඔලුමුගේ chance මානකි බිරුගන්න කොමඤ්ඤයි ෆොර්සත් බොඩ වෙගෙන් දැන් රේගණු වීම බය මෙහෙන් බිරුගන්නනේ දැන් අවගොන්මන්තරේ වාවතික එක එම්මේ කුඩේරුන්සරස් මේ නෆ්සානේ ගොතුම් වරබොඩ බිරුගන්නවමුගේ බෑ උන්නනේ මේ දස්කොදිෆ් දරින් නින්දවාරුගේ ස්කොම්ම සිස්ටිදක බිරුගන්නවාගේ නින්දවාන රම්මාදී අරා වහකයා කුදින්ග තුන්කා වහකයා දැන් මෙහෙන් ගොස් ෆූල් දිගොන්ඩියා හනකේ වහගේ ස්කෙන්ජේ දැන් මෙහෙන් ගොස් සුරිහාච්ච කියාදෙනේ මෙහුන් එක්ක ෆූල් දිගොන්ඩිදක බිරුම් රම්මාදී අරා ෆානති එම්මේ කොඩේගෙන් මේ අමුකො බඩේ තරරුගම ගේග උලේ මෙහ ගිෆිස් නිකන් නොකර ෆාහන දවස් එකනේ ඒ රම්මාදී අරා තුන්කා ෆාන තේන බිරුම් හොන්න එකම අස්වාගේ තුවර දෙරකම දරින් තරබිත් කර දරින් ගොත බිරුගන්නව අල්ලාහ් नु ෆරාත ක දරින් බිරුගන්නව අනවන අල්ලාහ් දෙක මෙහ බිරුගතීම අල්ලාහ් දෙක බිරුම් මෙහ ෆික්කඩාංගොස් මේ ඉන්සාන දෙක ගන්න බිරුම් නොමනික අල්ලාහ් දෙක මෙ බිරුතු වෙජ්ජම් අල්ලාහ් විෆරාතන් එන අවහ එම්බුරිදාන ගෑබ් වань කුත්තම වණ කො ඉන්සාන එහෙ මඛලුත් දෙක බිරුගම් ෆේ මෙච්ච ෆුනේ දුරද්දුවන් අල්ලාහ් බිරුගතීම එන අල්ලාහ් කුත්තම වණ එම ඒගොත නෆ්සාන ගොතම් බිරු ගන්නව ඒ එවසාලේ ගාවම කොග්ගෙම වණ කමෙන්නු అది కొమ్మేగ సామి ముహిమ మౌదు గాగ్గన కహ మెదు ఖండాద జేనియ దిన్నవి రంగలవాని అలవంగ మిరే వగత సమ హమగ మిది అలవ మిరే నోట్ కొల్లా ఫరి నొకుతాతే సమ నిమిగిన నువెద్దియ హన ఇన్షాఅల్లాహ్ మీన హత్తా కురెత్ గెందాన్ అదే మిరే అలమెన్నా కో స్టూడియోగా మీ ముహిమ మౌదు గెం వాహ ఫురదక్కేవి అషేఖ్ హమస్ మిరే బిన్ ఇబ్రాహిం అదే షేఖ్ ముహమ్మద్ సినాన్ హురియా బేహున రబ్బుల్ శుక్రియా జజాకుముల్లాహ్ ఖైరన్ మిన్న హత్తా మౌదు కి సమ జిన్ని షైతాన్ కి మారా కాతిరు జజాకుముల్లాహ్ ఖైరన్ వ ఆఖిర్ దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు